Ngasari ko yung mga susi ka lang ba? Nyo busan na kisis pakyong la siyang lok Khar Muslim yakin Kynthei kasi Ïewduh. Denum den na. Hello viewers or subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Lyngz. Ngasari ko yung mga susi ka lang ba? Nyo busan na kisis pakyong la siyang lok Khar Muslim yakin Kynthei kasi Ïewduh. Denum den na. That is the council ngim shayur Kharban kai kamlai sen. Hanay na one section ni kami Kynthei kasi ko ngulok janga. Nga kran yu pigi Kynthei kasi. Ni yap, kajay ba na jingi ka yap. Kapartay man ta kalat nyat sa ngoy ha ki Khar Muslim. Man ta kamay halia ka diga target. Kada mapigi Kynthei kasi bini tat iladi. Pilihan kay ka magila kini ki Khar Muslim. Siyon bay naramdang. Lala ka Kynthei kasi ka show Khar Muslim kalabu yung kawaj harandang jong para sernang la jong. Mahami pi, Kynthei kasi kan mau, galias go ikan ni ko kubor, ni dangga jing ma ka bakraw hadu kata kata, kani ka ma ka bajar.